John Dramani Mama kopie mu Zambia mamu na enkomo twetwe pinu a ekoso a oman ni mienu enkita hodie hu nsem wo mo hwese no manyina betumi akonkan badanra ne ebeto odwane se Zambia fo ni bi enya wono mo hontiase ewo ye mampani afade a wode koye ene sede na wosifa address edi kopie mu wo Zambia ho no na akoye enkomodie social media ne ofa ba bia ye ka ho asempa oti wo democrat emu nsem se ye bobos wo no so ye ba mu ensem na bra Facebook insha 104.5 mo anam wo so etikoye na san aba bra so your Facebook your YouTube all the social media handles na live na me hu sa post we from some of the Zambian na Robert Azniam and ni post bakwa mihu efa ho no or see no matter what the Ghanaians say their president's outfit is very much given blouse there's a omuni se mampani afade no akoy to say a mad fugu na ehye no omuni se ma na ehye enti no omususu se wo hwe other post kura no omukire se ase de ogifri ni yire ho na de hye ne ade na omatro bebre but some of the Zambians no so edibi ebinum so wo a wonum wo mu ntiase a ebim kura pacho edi apology aba kalimba we nso wo Zambia wono so de kalimba o Zambia ni eno nso de abetu social media o pacho se nya Zambia fu nyina dwene no no na mum nipa kakra bi e wo Zambia ena ebinum wo a omu nimu ntiase enimu hunumu fa ye ntade him ne se de Ghana ye culture ne ya mane tinti no wono ekasa sa na mum nya se bia Zambia fo one more disrespect Ghana. Inti sanko mwe mahwehwe bebre e do so pa in fact uko social media amanfo ka ho asem mampani afade ne ade na me hwekire me ko akire no mahu se ye mampani ahodo bebre no ano a wo mo aba nyina obi a fugu ne de o ma hye bi inti na me nwanwa kakra because hwe mampani dada a wanya ne ba bi kro Jerry John Rollins wa hye bi Dr. Osajifo Kwame Nkrumah wa hye bi ni nyina ne deda Facebook yi Tibra Facebook insha 104.5 na behwa ade said ye ehun sem esiti o mu nyina hyehyehye bi eno na yeyi ekire we Dr. Kwame Nkrumah we Muhammad ye no de koye nti we na mampani di kopie ho mampani dada die wo kufo ono so ahye bi pen enu ni na wo hwe na nado dan kwa kufu ado on de fugu no top and down bibia ene ne mpabo ache se no wa hye ne kama juba Facebook abehu se de tie wa hye ne kama pa ado prima ado gagai so na nado esoro ne fam nyina na wa hye kama pa a wo mu di portray say yi wo mo won nche nyina no ma hye fugu eti na be wanwa se mampani hye fugu no kopie Zambia mamu no sa no mai be koso ne reactions na eba from the Zambians but o transidin na o dwen ho asusu akwachira say Africa yesua ye ho ade kakra de esua bi Africa ho nsem kakra because of you need ye keka aka ho na kuaku ya ke ye ho abom nti no ene ye ko wasemo ne ade nti yesua no ma kakra efa ye ho de ai ne kura hwa African countries ni bia ya kan ye ho abom a yesi ye tro wasi ene ade secondary schools ni tro no a countries ni bi wa ya keke ye ho abom anwuma sua mu kura ye collaborate ni ade edinank yesusu se bia sa brede enka yenim de fa ye ho no ekwa animu kakra but this is so obvious say African countries ni yen share dan hu ye we haven't actually known enough about each other African countries yen hu ye pa ena de ba konso ese ha ye pa ye se ye de yen yankase amamre no etoto kwasi broni obehye yen so se de ono ne de no esitie abribia ye de awade etoto ho ediene yesi ye pe white wedding ye pe no ma bebre a chese kwasi broni dia wo mo de be introduce ye bibia na ye de compare edi ye de toto ho na we de enye papa sa we de enye fesa enso na ye culture ye traditional na ye kura dada enti ama ye ntimi nsua ye ho ade ye pa but mahusa manfo attack Zambians no Ghana fo ni bibu afu adenti no mo ke ye president adenti no mo chese enye wo mo fault is out of ignorance mayi bi a kire wa Zambia fo ni bi pacho se enye omu nyina na etesa omu hunu de they know omu study about your culture and they omu hu se nete because omu nim se fugu no
and campaigning for pa neshe okwatifidu mantemu ahemfo no neshe a ni petitu neshe se FUGU ye mema ehye ye wo ma so de ye design kama eno nso wo ho a omo hye banimdie ne ho ayi a omo hunu ye nti no omo ehunu ye no omo nimu nimdie no na hye ase se omo pusti emo a Zambia vo ni bi so hye ase se no enye sa na tie na Ghana we ka wo mo ntade a omo hye wo ye omo tradition. The whole issue is that ya mo ye atade a ye mampani be hye ho dawuro a nkyere wo man no a ye koso no nti enye omo fault so se wo mbe hu a wo mo nte ase because ade a wunnim no wunnim. This is an opportunity for us ye bedwene hu yie na ya try to educate our friends, our brothers in other countries ni nyina se ye betumi portray your culture na educate wo mo na ya explain where necessary. Did the omo can say ye blouse ye mad ye ni adi ni ye explain enya did attempt say ye ko attack wo mo so adi wo matem emfa hwema ebi kura me hweka sa twitwire bi ebi no kyerɛkyerɛ ye wo social media from Ghana just because of Marco Kasa. No, I'm say why? Konipa bi wo kura mi susu so mo ye nipa titru bi a eni se sa west no kura free omanum against Zambians. But they were saying it. Dientia. Yen yenye no ma ye to portray your culture ni ye pa ma ne nkwachiri bebre. It is obi ntiase. The only thing to do is to educate, explain and showcase your culture ni ye. No matimi abetiase. That is diplomacy. Makacho say was soft power ene yemfa kon ne ade a ye de nsekan ne yi kwhwe obi so na ye nse ne ntokwa ne ade da bi wa wo try na wo de wa mamre ne wa mane wa ya mawiase nyina ehwe na wo dan adi nti manfo ohu no na omo betew no ma ase de wo ya ase na omo so de omo ho ahyem enti enya ne fault se won te ase ena enya so sesebe wono mu ebu Ghana enimtia because ebi mo a show evidence omo te de course na ase was Zambia, almost years Zambians. Because Ghana, as the first sub-Saharan African country, gaining independence under Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah through Pan-Africanism or try and vision and you say before say a dear who free bruni fit and semno. Kwame Nkrumah yere no huama sa adren pa ne won trim so be be mine obi anya su ehunu so obeje ne ho afri bruni semno. Sa adren pa ne bi Zambia fo enso fai. Omusu afri Ghana ho. Kenneth Kaunda Edi Zambia ni momunya fa hodie Kenneth Kaunda na kan se adwepa wo fa ye no osua firi Ghana edinye nne ne ye ne Ghana ye ne Zambia ebenya se bentawantawa Kenneth Kaunda kai di Zambia ni emu onya wo mfa hodie no in 1964 no se osua the ideology no efri Kwame Nkrumah wo and they've learned something from Ghana ya de se yetimi portray no ma bebre mo te ye no ma bebre nso ase omo ti ase a omo ankasa kura be anaye yenhwe se omo oka asa asem we se Kwame Nkrumah su ehunu omo nam so ane ade eni omo su apon baako omo de ato Dr. Kwame Nkrumah omo de din ato so just because omo susu so omo benefited from the ideology Dr. Osajifo Kwame Nkrumah ede bai Edura in 1971 omo nemu omo institution no na Nkrumah College of Education. One name no after Dr. Osajifo Kwame Nkrumah and they university no. In 1971 omo establish here omo name after Nkrumah. It shows you no omo ni how bia. And even though sa de yi kosu nyina kra no Zambia fo kra ne ya sa sign visa free. Wo Ghana na pese okọ Zambia. Uhia se okọ visa bia ubetumi akọ. We are friends. Omo egusu a yetoto ayifa social media no. Yema no nkofem. I mean ehu hia. Nim wo munim. We have to portray we kire say I show speed oba Ghana. Eba ya na manfo ka ho asem no oba be ye dan ne ayi a enam no so ma Ghana. O portray Ghana de ye no wa ha. E kire aman ahodo ma nei se wokọ Shia Bata Museum a. Ewo Ghana ha no a. Abaye Hamat Montia ebienu a eno ma bukia akosi epra e kire wo se boy de bai no a showcase ye man no akwachi etie hu hia se yeyan culture no ye be try near portray through all means. But one of the things ayanya e hadwene say ye ko country bia and this to the foreign affairs minister
and of course minister for tourism mo betumi aka mo ho abom no aye saa de we ebeboa yen ye ko country bia te se mampani ko awoko yi mejiri ye pa se senka ye diplomats na wo ambassador wo krom ho ne ade wo medikan akasa yie ene ya adwen se mampani o de no wo be hye fugu wo be hye wei na traditional way na wo de ko krom akɔhye akasa ma akasa akire saa aman no ni mini ye sei Ghana nipa sei na ehye saa tade we wo hye akire sei na nke de saa explanation ni education no ama authorities na wo krom ho no earlier ansakura na mampani na koduru with that attack etie koba ne saa omu local media stations no a efa coverage ni nyina whilst omu twa nyina na omu explain no omu manfo na ewo ho no etie hu say oh okay ade e hye mampani say na kire because ye di ka ma omu briefing about the meaning of dressing na mampani de beba stage ho no etie basa omu local radio stations TV stations omu twa nyina omu be educate the people so that the host country no media stations be educate omu citizens say atade we kire say enke ehu ne ehu ye wo social media no in other ways no sa ade no so koso a educate country na mo bete Ghana yenso ya mane ne ya mane ase. We must start doing that. Okujoto Black and tourism minister no so monka mo humum na sa ade no ba bia mampani beko bi opese or the traditional ata eko ye culture okopotri no mo explain culture ni ye to the host country say be ya o media ne capture o de nyina beko eba sa sabe saa de we nyina no nke bi nsi na yempe ayi onkofo ebe o ambassadors te said nka we de maye ya fa no ya yeso wo ye yi ni nyina ye de o mawura ma penkrofo so mo ye influential mo following na ye de culture mo ko ba bi o matimi explain o mo post to bi ni ade me say ye wo soft power o obi e portray ne culture say de yetimi ye ne saa ebeboa ye na ye nya say ye attack ni ye di ti no mo ntiase but yenhwe Ghana month na eba no in March Ghana month we say we need to do more. Ese kika no mabom ne ye ni ye ma ye pagya ye culture ne ye Ghana month ne be hwese nka traditional wears ne be doso coat no mko ho ka 6 March nyina wo mo agina ho nyina wo be hu obia no wo nhye Ghana ye traditional attire bia wo ma ho camera nto so ne ntwa mfa nkyere portray ye culture ye twa nyina ne ye explain ka be boa yen am ye ton ye hu ye e betumi attracting crofo so abakurum. These are some of the things I'm just say yeah be boa yen emi emblemu Zambia for ni too much because ebi wo mu nim is out of ignorance ebi nsu nim wo mu achirem so wo mu nim and they understand by wo mu crofo bi na ntinye Zambia fo nyina ye mfa mfra wo mu ba yen ye homework ye this is an opportunity see e bebusi e culture no ye tourism ni ye na no matumi akonkan pa right in Nhyira 104.5 eno ne kakra mbeka e de afa eye saa atade no ho me ba yesi a